Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Umdeni ibuile. Rabona bomkhulu Dau bomaseko abasisho bajwelele mo episode ya mathomo. Rabona baba mkhulu Dau asipela ayaspetle lobolela ka gore o hweditse accident ntse tsamaya le mamkhulu barke magetsi madipoto be a tsamaya le madipoto a ba bolela gore ba ya kae gomme ba goditse accident and then ba stakile ka gare ga koloi 13 to 14 hours ka morago ga moo ba gotsa thuso ba admitiwa sepetlele. So mkhulu ke ena ile gore mkhulu Dau ke ena ile gore o kwele bohloko ga kudu ka gobane madipoto ena zanka ya doctoring after accident ile gore ba e hweditse ka morago ga moo mkhulu Dau a sepela a ya doctoring a fihla doctoring ba re ba tshwanetse a hlalosa gore go diregile eng ka se leng kotsi ile gore o ihumane doctor mmotsa gore o tlo mo fa injection gore a tla gone go bolotšiwe ntho ile mo mmele wa go se ka tlwe mo koša bohloko ga kudu. So mkhulu Dau ke ga bolela gore yena ga kgotsofale ka doctor la ihumaneng ka kwa because ga na le maatla ga bontše confidence so yena a motshepe ga botse but o tlo no dumela ka ge ile gore a gona le mo e leng gore o tla ya ka ge ile gore o dutse 2 weeks sepetlele ba mohlaba ka ditshwana tše dintši jwale hey o enough ka ditshwana tšeo ga e fetša a tsamaya le yena mmadipoto ba boela ntlong ya bona. Mkhulu Dau o na le dintlo tše pedi tše leng gore o di rekile e nngwe ke ya Harry e nngwe ke man cave a go dule motho go dula yena a na nnoši a ke tsore ga re o dula nnoši o ra bjang ka gobane mamkhulu madipoto o gona. So ka kwa ga botsebotse polygamy ke thoma go ikuša polygamy re go no phela go lwewa ene ge ile gore o tsena ka gare ga polygamy o tshwanetse o ikemišetše o tseba gore ka mo re tlo ke tshwanetse ke ikemele re tlo phela re lwa go rata le go se rate go tlo phela go na le dintwa. And after mamkhulu madipoto ba mo sheile ntlong baba Dau a sepela a ya go kopana le Fezile a botša Fezile gore Mafezi why o bo sa tlo go mpona ka gobane ke hweditše accident ka admitiwa sepetlele for 2 weeks a zanka wa founa senke wa dira selo ene nna go sendetse message ka go botša gore ke hlagetše ke kotsi a ka ba ile gore bothata ke eng o senke watla wa mpona goba wa founa na. Fezile a re nna be ke nagana gore bo bapala ka gobane wena o no ratana le Kim wa kisa Kim mola o tseba gore Kim ke mogotsi ya ka ene o ratana le Baba Maseko ba ra ke re le wena bo ratana le Baba Maseko. Fezile a re taba o eng kwa tishti kudu ka gobane be ke le close le Kim so go ratana le Kim mola ile gore nna ke gona o direla gore ka gobane Kim ke mogotsi ya ka. Mkhulu Dau a re ke ditaba tša kgale tšeo a re di tlogela a re founele Harry re kopane le Harry ke tle ke kgone go le hlalosetša ka taba accident ka mokana ga lena ba founela Harry a tla Harry ba re ga tle ka ge ile gore Fezile o mo founetše a mmotša gore ba swantše gore ba tle ba kopane mara ka lebaka la gore o kwele a re go na le mkhulu a ba tšwa fa go ya a re ga o na le motho wa ka wa mmele pele le moya Mkhulu Dau beno Mafezi ke ga maketse a re and then Mkhulu Dau go re founela Harry ba bang bona e ka be ile gore ba kae ka re nna ke tseba wena o na le basadi ba bantši ge re founela mosadi o motee lebaka la gore re founele mosadi o motee ke eng Mkhulu Dau a re ska bolele ka ba bolela ka bona bao a ke nyake re bolele ka bona ke nyaka gore Harry a tle mo re tle re bolele ka accident e leng gore e hlagile. Ge ba fihla kwa Harry a tla ge Harry a fihla bana ba mo hlalosetša gore re humane Mkhulu Dau humane kotsi a ba bontšha di-picture tša koloi gore koloi e senyegile jwang. Napile Fezile a bolela gore yena ga botsebotse o ba sa tshepe gore Mkhulu Dau a ka be ile gore o hweditše kotsi jwale ka gobane o bona difoto tšela ke gona a thomang go tshepa ka gobane Mkhulu Dau o na le drama ene ena a sa kwešiša gabotse ga a bolela nnete la ga a bolela maaka ka nako ele a ba msendela message ya mmotša gore o kry-ile accident be a swanetše a sende le proof ka gobane ga a sa mo tshepa ka selo.
and then Harry a bolela gore Mkhulu Tau go laile ge a ratana le Kim a kere le ratana le banna ka lebaka la gore motšhomi ya gagwe e ratana le o mongwe le ratana le banna ka setšhomi jwale Mkhulu Tau ge a ratana le Kim go dirile gabotse jwale a re tse gore Mkhulu Tau le ba bangwe ba le be a ratana le bona ba ile kae gore ba kgaogane ba lapišitše ke drama ya Mkhulu Tau tlhomong this time o changeitše ga a sa tlo go bapala ka bona ka re o kgonne go boelana le Kim o ba kwatile gore Mkhulu Tau o ratane le mokgotsi a gagwe e leng Kim ba fetša ba spela ba ya gona mo ba go humana Mmadipoto ge ba fihla kwa go Mmadipoto ke ga kwatile a se monate ba Mkhulu Tau a dumediša Mmadipoto ke ga a sa dumele Mkhulu Tau a re then ba go dirile mosadi a ka šetše ba go dirile eng Mmadipoto a ra ga se ba ntira selo a kere ke be ke ne le wena gane wa ndumediša gantši a re madume ke a se bothata re ka no dumediša gantši a gona le bothata so Mamkhulu be a se monate ga thoma bona Fezile o re yena ga tekwe ga botse ge a kopane le Harry le Fezile Harry o re Mamkhulu phela a ile dipherefere ka lebaka la gore Fezile o tswile matswelenyana a o botsana ebile bona o tlowa le go feta gape Fezile ga le o tlowa le go feta ga sa swana le ka nako ele a sa ratana le Baba Maseko o changeitše o botse gore o fitile gare ga dilonalwana tše dintšhi tše e leng gore be di mokoša bohloko o pole o go ratana le Mkhulu ola ke lebetse Mkhulu wa mathomo gore ne ile mang a ratana le Maseko ndo ke Mkhulu Tau mara o bontšha ile gore o iketlile ka gobane go na le organize o bereka go mental health organization sekolong o thuša bana ka di petse ka di gore dilo tše e leng gore bana ba sekolo ba di hloka bana ba e leng gore mohlomongwe ka be le lesbian or gay o kgona go ba thuša a fa thekgo a ba botša gore ba itshepe ba sekebe ba tenyatša le gona o kgona go ba thuša gore ba bona ba o kgona go thuša le setšhaba gore ba kgone go ba amogela ba seke ba bolela gampe ka bona namile ge fetša mo Mkhulu Tau a napa a re wena Mafeze tsamaya gore direla dijo Mafeze a ba direla dijo Mmadipoto ke ga ija kwatile a re Fezile o paletše ke mejolo ga go ya kwa kgole o tlo tla ka kwa tlatlahlwa a ipoponna e diriletseng ka ro special o tse gore Fezile ko mo botse le Mkhulu Tau ga mo lebeletse wa tlhakatlhakana gore yey Harry ke ga thabile a re yes girl mmontšhe gore wena ko wena mang Fezile a napa re yena o nyaka ntlo ga go ka gobane Mmadipoto o na le ntlo ko gae Harry o na le ntlo around Gauteng a ke tsebe ke kae and then Fezile le yena o nyaka ntlo ba Mkhulu Tau a re ke tlo go rekela ntlo gago Mamkhulu ke ga tshogile a re ke ga kwatile a re ba go nyakela tšhelete ga ba go rate batho ba ge ba go nyaka go nele ge ba etla go wena go nele se e leng gore ba se nyaka o kry-ile accident a gona le mo tee a ba le gona for wena bo hlokagala Harry o bolela gore phone wa Mkhulu e be itimile be ya sa hwetšagale that's why e le gore a zanka kgona gore a tla mmone ka ge e le gore o ba hwetše accident and ka mo Fezile le yena gore yena ba sa tšee Mkhulu serase ka ge e le gore Mkhulu o na le drama o phela a bolela dilo tše dintšhi so yena ga mo tshepe gore o ba bolela nnete ka yona nako ela so Fezile a napa emelela ge a bona gore Mmadipoto o kwatile ge Mmadipoto a bolela gore Fezile ga go rate le Harry ba nyaka tšhelete ga go fela ga le jole ba tšee ba re ba nyaka ntlo ba te compare le nna ko re bona Fezile a napa emelela re a tšea tuku e lahlela kwa šala ka wiki a ema tsamaya Harry ke ga kwatile a re o latelela ke dinonyana ka kwa ga gagwe di ka morago ga gore Mamkhulu a tle le lawyer ko ntlong ya bona gore Mamkhulu o nyaka ntlo ela Mkhulu Tau a re ngwe reketše Harry o re ba tšwe ka gare ga yona ka morago ga gore ba tsamaye le di-lawyer tšeo go šadile go itla dinonyana bošego di ba rasetša o re le ge pula Harry o re ge pula ena o nagana le go tšhabela ka mofasa ga mpete ka re o tšhaba gore ba tla mmetha ka legadima Mamkhulu a re he se bjale šetše o gopotše gore ke nna ke tlišitše marobiši ao le magadima ka motseng wa go a se nna o kusalayo ke sa tlile go boa Mkhulu Tau a re and then wena Mamkhulu o nyonyobela mosadi o ne o nnoši ga o mpotše gore wena o latile Harry we o ka dira seo ka
lekgarebe le la ka le ke le ratang Mamkhulu be a kwatile a re a ke nyako go tseba se se shalang ko gore ba ke a tseba gore ba rata tšhelete gago ga ba go rata ge go se tšhelete ba ka se tle go wena ga go le tšhelete batla jwale a ke tsebe gore o ba šaletšeng ka morago ka gobane bo humane accident a zanka batla ba go thuša so taba tša polygamy taba tša ba moseleku ke thoma go di kwešiša jwale gore ka go polygamy go phela go lwewa ebile ke bona o kare isithembu sa ba moseleku ke sona se leng kaone se phalang sa bomkhulu Tau ka gobane sa bomkhulu Tau ai ka kwa e phela e kore wa tsa keng o tlo tshwara ke monna ka di face a ke le gore batho ke di gay or lesbian ke ra gore maatla a bona ke a mantši ke gore ge ba šitše ba bolela o swantše gore wena o le mosadi o tlo theeletša gore yes baba ka gobane ge ba ka kwata mola go ka se be monate go ka se be bose ke tšona tšeo and thank you so much for watching please don't forget to like comment and subscribe. Ta-da.